Red Blue JD. Nitwa Ismael Mwanafunzi, mbashimiye ko mugiye kunyumva kandi ndashimira Airtel tugiye kubana muri iki kiganiro. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 mu 1791 igihe nge namwe twari tutaravuka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahinduye ingingo 10 mu itegeko nshinga ryazo. Ingingo ya kabiri muri izi zavuguruwe yahaga buri muturage wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo gutunga imbunda. Imyaka 225 irashize abanyamerika bagifite ubu burenganzira kandi barabukoresha cyane. Ni ibiganiro by'abapolisi kuri radio zabo bagendana. Ni ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 mu 2012, amasaha make mbere y'uko itegeko ryemerera abaturage b'abanyamerika gutunga imbunda ryuzuza imyaka 221. Mu ishuri ribanza rya Sandy Hook muri commune ya Newtown muri Connecticut, umusore muto w'imyaka 20 y'amavuko yinjiye muri iri shuri arasaba abana 20 b'abanyeshuri b'imyaka 5 y'amavuko n'abarimu babo batandatu bose arabica. Umurashi yitwaga Adam Lanza. Nyuma y'iri bara iri shuri bararifunze ndetse bararisenya bavana buri tafari kurindi. Ubu bahageze urwibutso rw'icyo gikorwa cy'ubuhemu. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu 30,000 barapfa buri mwaka baziza amasasa atarayimbunda z'abashinzwe umutekano gusa. Ni umubare munini ku gihugu cyifata nk'igihugu cy'inzozi ku batuye isi benshi kandi kikaba igihugu cy'ubwigenge. Ubwigenge ariko ku rundi ruhande bunyuranya n'imibare. Imbunda miliyoni 300 zifitwe n'abaturage b'abasivile b'abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, ingimbi n'abangavu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri zo harimo imbunda z'ubushobozi bukomeye ubundi zakorewe urugamba. Zigurishwa mu masoko no mu mabutike nk'ibindi bicuruzwa byose, zigahindura amashuri n'amasantere y'ubucuruzi ahantu ho kwicira cyangwa kwicirwa. Mbere y'umwaka wa 2012, Connecticut yari muri za leta zizwiho umutuzo no kutavugwamo kurasana cyane. Newtown niho hantu hafatwaga nk'aho gutura ku miryango y'abacuruzi bashaka amahoro n'umutuzo muri New York. Ubukozi bw'ikibi bwasaga n'ubutabaho muri Newtown, isura nyayo ya Amerika y'ubutunzi n'amahoro tubona mu mafilme. Gusa ibi byarangiye ku itariki ya 14 z'ukwa 12 mu 2012, umunsi Adam Lanza yinjiraga mu kigo cy'ishuri ribanza yizeho maze yitwaje imbunda agafungurira umuriro ku bana baje kuryigamo nyuma ye. Bituma isi yose yongera gutekereza ku burenganzira bwo gutunga no gukoresha imbunda ku basivile. Nyuma y'iki gikorwa kiremereye kuri benshi, Barack Obama nk'umutegetsi w'isi yigenga yavuze ko ubwicanyi nk'ubwo bugomba guhagarara. Newtown, you are not alone. Since I've been president, this is the 4th time we have come together to comfort a grieving community. Newtown ntabwo uri wenyine. Kuva naba president inshuro ya 4 duhuriye hamwe dufata mu mugongo abantu bahekuwe n'ubwicanyi nk'ubu. Ku nshuro ya 4 dufashe mu mugongo abarokotse. Ku nshuro ya 4 twihanganishije imiryango yabuze abayo. Ariko nubwo buri munsi duhora turirira baguye mu bwicanyi nk'ubu bwibasira cyane abana, ntabwo dushobora kongera kwihanganira ibintu nk'ibi. Iri bara rigomba kugera ku musozo kandi mu kurirangiza tugomba guhinduka. And to end them we must change. Ubwicanyi bwa Newtown bwabaye nk'ikimenyetso cyo guhuruza haba kuri perezida no ku bandi banyamerika, ariko nanone cyabaye impuruza ku barengera inyungu z'abakora bakanacuruza imbunda, kuko kuri bo kuvuga nabi imbunda nuko bashotora. Nyuma y'iminsi 9 ubwicanyi bwa Newtown bubaye, NRA, the National Rifles Association, umuryango ukomeye cyane mu isi uhuza abatunzi imbunda n'abashyigikiye ko buri munyamerika yatunga imbunda, wahise ukoresha ikiganiro n'abanyamakuru maze Bwana Wayne LaPierre, umuyobozi wungirije w'uyu muryango, avuga amagambo asa nayihanangiriza abantu bashakaga gutunga agatoki imbunda bayishinja uruhare muri ubu bwicanyi. We care about our money, so we protect our banks with armed guards. Twita cyane ku mafaranga yacu, ni nayo mpamvu turindisha imbunda amabanki yacu. Ariko iyo bigeze ku bantu bacu dukunda cyane kandi bagize umuryango mugari wa Amerika, abantu bacu twebwe nka societe tubareka nta burinzi bafite. Buri shuri muri Amerika rigomba gushyiraho bwangu uburyo bw'umutekano. Aha ndavuga abashinzwe umutekano bafite imbunda. Every single school in America immediately deploy a protection program proven to work. And by that,
I mean armed security. Krebin ufite urusengero hafi y'ishuri rya Sandy Hook niwe washyinguye abana benshi baguye mu gitero cyo mu 2012. Kuri we uyu munsi aho umunyamerika yinjiye hose abanza kureba aho yakwihisha haramutse hagabwa igitero cy'imbunda. Uyu munsi Bwana Krebin ari mu barwana intambara yo gukaza amategeko ku gutunga imbunda. Je suis sûr que le premier cœur qui s'est brisé quand la tuerie a commencé à l'école nzi primaire. neza ko umutima wa mbere washegeshwe n'igitero cyo ku ishuri rya Sandy Hook ari umutima w'Imana. Ntabwo dushaka ko hari undi muntu uzaba mu byo twabayemo. Ikibabaje cyane mu minsi yacu ni uko ubwicanyi bukorewe abantu benshi icyarimwe bugenda bwiyongera kugeza ubwo abantu benshi iyo binjiye muri centre y'ubucuruzi babanza kwibaza aho bakwihisha habaye igitero. Uko kuri kumaze kujya mu mibereho yacu. Où il pourrait bien se cacher en cas d'attaque par un forcené. Cette réalité fait désormais partie de notre quotidien. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwicanyi busa kandi bungana n'ubwa Newtown bwisubiramo buri cyumweru kuko buri cyumweru muri Amerika hapfa abana 50 bazize imbunda. Ni hafi inshuro 3 z'abaguye Sandy Hook, Newtown. Nyuma y'ubwicanyi bwa Sandy Hook, amashuri atari munsi ya 66 muri Amerika nayo yahise aberamo ibikorwa byo kurasana. Umuhanga mu mibanire y'abantu Michael Kimmel amaze imyaka yiga impamvu zishobora gutuma umuntu arasa undi badafitanye ikibazo kuko hari umubare munini mu barasa abantu benshi barasa nabo batazi. Selon les partisans du libre port d'armes, ce ne sont pas les armes à feu qui tuent. Abashyigikira ko abasivile batunga imbunda bavuga ko imbunda atari zo zica ahubwo ni abantu bica abandi bantu. Gusa hano umuntu ashobora kubibutsa ko abo bantu baba bafite imbunda, abana b'abasore n'inkumi bafite imbunda bica abantu kandi nta mpamvu n'imwe ibaho yo gutunga imbunda atari ukwica abantu kandi benshi. Il n'y a aucune raison d'avoir un fusil d'assaut chez soi, si ce n'est pour tuer, et tuer beaucoup de gens. Imibare y'ubwicanyi bwakozwe mu myaka 15 ishize igaragaza ko abagiye bakora ubu bwicanyi atari ababaga barakaye gusa ahubwo habaga harimo n'abafite ibibazo byo mu mutwe ahanini byo guhungabana. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe aba afite ubushobozi bwo gutunga imbunda nta kibazo. James Egan Holmes yari umwe mu bafite ubumuga batunze imbunda babyemerewe n'amategeko. Mu 2012 mu nzu yerekanirwamo sinema muri Aurora muri Colorado, Bwana Egan yakoresheje imbunda ye yica abantu 12 akomeretsa abandi 70. Imbunda yakoresheje yayiguze mu iduka rigurisha imbunda zo gukoresha siporo. Hari abantu bakora siporo yo kurasa. Kuri benshi intandaro y'ubwicanyi ni uko ubutunzi imbunda warayibonye mu buryo bworoshye kandi ufite ubushobozi n'uburenganzira bwo kuyibona. Nkuko bigenda buri gihe mu manza zo kurasa ushinjwa n'uwafashe imbunda akarasa abantu. Uwakoze iyo mbunda amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwo gutunga imbunda ndetse n'abanyapolitike nta kintu na kimwe babazwa. Usibye James Egan Holmes, Adam Lanza wishe abana 20 n'abarezi babo 6 mu 2012 nawe yari afite ibibazo byo mu mutwe. Yari amaze igihe abana na nyina bonyine mu nzu. Mbere gato yuko afungurira umuriro ku bana mu ishuri ntabwo yari akivugana na nyina ahubwo icyo yashakaga kumubwira cyose yamwandikiraga email baba mu nzu imwe. Peter Langman umushakashatsi mu by'ubuzima bwo mu mutwe yakurikiranye cyane Adam Lanza kimwe n'abandi bajene 10 bari bafite ibibazo nk'ibye. Tout le monde savait qu'il avait souffert de troubles mentaux. Ses parents étaient parfaitement conscients de sa maladie. Buri wese yarabizi kuri ya mwana afite ibibazo byo mu mutwe. Ababyeyi be nabo bari bazi neza uburwayi bw'umwana wabo. Adam Lanza yari yarasomye imibereho y'abicanyi ruharwa barenga 500. Yari yaranakoze imbonerahamwe y'imyirondoro yabo yapimaga metero 2 kuri metero 120 mu cyumba cye. Kuva ku myaka 11 yandikaga mu makaye y'inkuru ziteye ubwoba. Hari hashize igihe kinini agaragaza ko akunda cyane guhohotera abantu. Depuis l'âge de 10-11 ans. Cela faisait donc bien longtemps qu'il manifestait son attrait pour la violence. Ikindi nuko inzu y'iwabo yari yuzuyemo imbunda kandi nyina yamujyanaga kenshi aho bitoreza kurasa. Ababyeyi be bari baratandukanye. Abakoze iperereza basanze mu cyumba cy'agakarite postale yohererejwe na se umubyara ku munsi we w'amavuko kanditseho amagambo agaragaza ko umwana yakundishijwe imbunda akiri uruhinja. Uraho Adam, uzanyandikire email ni wumva ushaka ko dutemberana cyangwa se tukajyana kwitoza kurasa. Kurasa yari inshinga yakoreshejwe kenshi muri uru rugo. Nyina yamwigishije kurasa agifite imyaka 4. Mbere yuko ajya kurasa abana mu ishuri, Adam Lanza yabanje kurasa nyina agisinziriye mu gitondo aramwica amasasa 4 mu mutwe. Nyuma yaho yerekeje ku ishuri yizemo kwica abasigaye baryigamo.
yari afite imbunda bita 222 caliber Bushmaster XM15, afite E2S rifle, afite 10mm Glock 20 SF handgun, afite 9mm S-side Sauer P226 handgun, afite Ismach Saiga 12, afite n'amasasu 600. yari ameze nk'ugiye ku rugamba. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbunda nk'izi ziboneka ku bwinshi muri za supermarché aho bacururiza imbunda za siporo. Ubu ushobora kwigurira imbunda nini ubusanzwe bajyana guhiga, ushobora kwigurira za revolver, ushobora gukora stock ya caliber 15 cyangwa se za calibre nini zikoreshwa n'abarashi ba mudahusha bakomeye mu isi. Muri Amerika umuntu ku giti cye ashobora kugura ibikoresho nk'iby'igisirikare. Imbunda Adam Lanza yakoresheje yica abana b'i Sandy Hook ni 223 caliber Bushmaster XM15 yo mu bwoko bw'izo bita semi-automatique. Semi-automatique ni ukuvuga ko imbarutso yayo bitari ngombwa kuyikurura cyane, aho gukururana tugufu dukeya igasohora urusoro. Ibi nibyo Adam Lanza yakoze inshuro 154 mu minota itarenze 5, ahitana abantu 26 barimo abana 20. Abarwanya icuruzwa ry'imbunda ku basivile basaba ko hajya habanza kubaho igenzura ricukumbuye ry'ubuzima bwo mu mutwe n'imibereho igendanye no kubahiriza amategeko ku muntu wese ugiye kugura imbunda mu iduka. Iki ni igitekerezo Barack Obama nawe yashyigikiye cyane. Iri genzura ry'ugiye kugura imbunda ryiswe background check ryagizwe itegeko ku maduka 130 acuruza imbunda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuntu ugiye kugura imbunda agomba kwerekana uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, icyangombwa kimuranga, inyandiko igaragaza ko ari umuturage wa Amerika cyangwa se uhatuye mu buryo buhoraho cyangwa se ikarita yitora. Aya makuru ahita yohererezwa ibiro bikuru by'iperereza FBI ikareba niba koko ari ukuri, ako kanya bagahita bagenzura mu minota mike uje kugura imbunda akayihabwa. Gusa ibi ntibikorwa na bose kuko bikorwa na 40% by'abacuruzi bitewe nuko hari imbunda nyinshi abantu bagurira mu mihanda no kuri internet aho nta ukorera umuguzi iryo genzura. Muri Amerika haba ibigo by'imari n'imigabane ishingiye ku bucuruzi bw'imbunda 100,000. Ishoramari rikomeye kandi ryunguka cyane. Amasoko y'imbunda ni amasoko nk'ayandi yose aho imbunda ziba zirunze ku meza ukagenda ugatoranya iyo ushaka, ndetse abacuruzi bazo baba bazifite ku mihanda hanze y'amaduka batangira abantu ngo babagurire nk'uko abacuruzi inkweto babigenza. Hashize imyaka abadepite muri Kongere ya Amerika cyane cyane abademokrate bagerageza gushyira amananiza mu itegeko rigena igurwa ry'imbunda ku basivile muri Amerika. Nyuma y'amezi 5 habaye ubwicanyi bwa Newtown, Barack Obama iki kibazo yari yarakigize icye ku giti cye, anavuga ko azakaza amategeko ku igurwa ry'imbunda akoresheje iteka rya perezida igihe cyose Sena ikomeza gutinda kugira ikibikoraho. Kera kabaye uyu mushinga w'itegeko wagejejwe muri Kongere, abasenateri benshi batora oya, maze icyifuzo cya Barack Obama nabo mu miryango irwanya imbunda muri Amerika kiburizwamo. Barack Obama yahise avuga ko kugushyigikira imbunda mu baturage ari igisebo ku mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha hari hashize iminota mike Kongere itoye oya kuguhindura itegeko ryo gutunga imbunda. Families that know unspeakable grief summon the courage. Imiryango yashegeshwe n'agahinda yari yagize ingufu zo kwandikira inteko isaba ivugururwa ry'amategeko, ariko mu minota mike ishize itsinda rito ry'abasenateri rimaze gufata icyemezo ko ingufu z'abo baturage ari imfabusa. Banze impinduka nziza ku icuruzwa ry'intwaro. Uyu ni umunsi w'isoni ku nzego zacu. So all in all, this was a pretty shameful day for Washington. 80% by'abanyamerika bari bashyigikiye ku itegeko ryo gutunga imbunda ku baturage rihinduka hagashyirwamo amananiza, ariko uyu mushinga w'itegeko ntabwo watowe. Birasa naho hari izindi ngufu zikomeye kuruta iz'abanyamerika barwanya imbunda mu basivile. Adam Lanza yarashe abana b'abanyeshuri ku itariki ya 14 z'ukwa 12 mu 2012, ariko mu mwaka wahise ukurikiraho mu gihugu hagurishijwe miliyoni 21 z'amapistole. Imbunda zishobora kuba zaraguye mu biganza by'abicanyi, abanywi n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge cyangwa se abafite ibibazo byo mu mutwe. Haba Barack Obama, bamwe mu badepite b'abademokrate, abarengera uburenganzira bwa muntu ndetse nabo mu miryango y'abagiye bicwa n'imbunda zitunzwe n'abasivile, bose babona bikwiye kwitwa umuvumo kuba umuturage wese ubishatse ajya mu iduka akagura imbunda atabajijwe ibyangombwa ibyo ari byo byose, kandi twese tuzi neza ko imbunda yose iguzwe ibizakoreshwa mu kwica umuntu umwe cyangwa se benshi uko byagenda kose. Uku guhangayika kwabo isoko yako iherereye mu rugendo rw'iminota 20 uvuye kuri Capitol, inyubako ya Kongere ya Amerika muri Fairfax muri Virginia. Iki ni icyicaro gikuru cya NRA, the National Rifles Association, ihuriro ry'abatunze abacuruza kandi bagaharanira ko buri munyamerika atunga imbunda.
iri shyirahamwe rigizwe n'abantu miliyoni 5 kandi buri mwaka ryinjiza miliyoni 220 z'amadolari. Bwana Wayne Lapierre, umuyobozi wungirije w'iri shyirahamwe, yabwira abayoboke baryo abasa n'ubabwiriza ubutumwa bwiza. Ntabwo tuzigera dusubira inyuma, nta na rimwe tuzigera ducika intege, tuzahora duhagaze kugeza ku ndunduro turwanira ubwigenge bw'abanyamerika bose. Icyicaro cy'iri shyirahamwe gifite ahantu abashaka kwiga no kwishimisha mu kurasa babikorera. Banafite inzu ndangamurage y'imbunda za kera. Kwinjira ni ubuntu. Ku bikuta byaho hagiye hometseho itegeko nshinga ryavuguruwe mu 1791 riha uburenganzira bwo gutunga imbunda buri munyamerika wese. Uburenganzira abarwanyi baharaniye impinduramatwara babonye nyuma y'urugamba rukomeye rwo kwigobotora Abongereza. Ubu hashize hafi ibinyejana 2 n'igice. Kuri Michael Kimmel, umuhanga mu by'imitekerereze, gutunga imbunda ku banyamerika kavukire bavutse ku banyamerika b'abazungu barwanije Abongereza ni uburenganzira bubari mu maraso, ku buryo kubaka ari nko kongera kubakoloniza. Igitekerezo cya Amerika ni umuturage w'umuzungu wakolonijwe uharanira uburenganzira bwe, ufite ubutaka ahingaho kandi akaburindisha imbunda ye. Et la défend avec son fusil. Kumwambura imbunda ni ukumwambura byose uhereye ku burenganzira bwe. Iki ni ikimenyetso cy'ubugabo ku banyamerika kavukire. Umugabo agomba kurindisha imbunda umuryango we, kandi ni ibintu biri mu muco kuva mu myaka itari munsi ya 200. Nta kindi gihugu giteye imbere mu by'inganda gifite abaturage bafitiye imyumvire kibaho. Usibye igihangange NRA mu guharanira ko buri munyamerika atunga imbunda, hari n'indi miryango myinshi ikora aka kazi. Uzwi cyane witwa Gun Owners of America, abatunzi b'imbunda ba Amerika. Aba bo bafite na radio ya FM bacishaho ubutumwa bwabo. This is Live Fire with the latest news about threats to your liberties and your right to keep and bear arms. Our host is Larry Pratt, Executive Director of Gun Owners of America. Welcome to this edition of Live Fire at the Gun Owners News Hour. Going to talk today with Dr. Christina Jeffrey. If it weren't for double standards. Muri studio zabo usangamo ibintu nk'imipira iriho ibirango by'umuryango w'abibumbye bakoresha nk'amatorosho bakoropesha. Radio yabo bahozaho ibiganiro n'ubutumwa busingiza imbunda, nko kuvuga ko abana bari mu nda bataravuka iyo baza kugira imbunda ntawe ari kujya kuramo inda. Bwana Larry Pratt ahora kuri iyi radio niwe uyobora Gun Owners of America. Obviously, la majeure partie des États-Unis est pacifique. Igice kinini cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite amahoro kuko abaturage baho batunze imbunda. Ubwicanyi buvuga mu makuru bubera mu bice aho gutunga imbunda bikurikiza amategeko akomeye. Ubwicanyi bukorewe abantu benshi bwose bubera mu duce aho gutunga imbunda bibujijwe. Gukuraho gutunga imbunda muri Amerika ni ubwiyahuzi. C'est du suicide. For suicide. Abashyigikiye itungwa ry'imbunda kandi bagashyigikira icuruzwa ryazwo mu baturage nka Larry Pratt, buri gihe uko Kongere igiye gutora itegeko rirebana n'imbunda babimenyeshwa mbere bakagira icyo babikoraho. Hano Larry Pratt haragaruka ku buryo bakoresha kugira ngo abadepite ntibatore amategeko ahagarika imbunda muri Amerika. Par la peur. Tubatera ubwoba bw'uko batazongera gutorwa. Hari abanyapolitike bahitamo gupfa gutakaza imyanya yabo mu butegetsi. Nicyo gifite agaciro gakomeye mu maso yabo, kandi ni nabyo byiza kuko abaturage baba bishimiye abategetsi babo bafite ubwoba, kandi natwe tuba twishimiye kuko natwe turi abaturage. Nous faisons partie des citoyens. Ishyirahamwe ayobora rishora 3/4 by'umutungo waryo mu bikorwa byo gusaba abadepite kutabangamira na gato uburenganzira bwo gutunga imbunda muri Amerika. Ibi bikorwa birimo kubaha amafaranga no kubizeza amajwi muri manda zikurikiraho. Haba Gun Owners of America cyangwa se the National Rifles Association bose babona amamiliyoni menshi y'amadolari avuye mu nganda zikora imbunda no mu bacuruzi bakomeye b'imbunda. Hari n'abemeza ko yari amasendika y'inganda zikora imbunda zihisha inyuma y'uburenganzira bw'abanyamerika gukunda igihugu no gukora siporo yo kurasa. Bafite amafaranga menshi ku buryo badashobora kubura mikoro yo kwigurira abadepite. Igitero cya Sandy Hook mu 2012 gisa n'icyateye ihungabana mu butegetsi, ariko giteza imbere abashyigikiye ko abanyamerika batunga imbunda. Nyuma y'iki gitero, haba Perezida Obama, haba Kongere, haba abayobozi b'imijyi cyangwa se imiryango y'abiciwe n'imbunda z'abaturage, nta n'umwe wageze ku ntego bari bihaye yo kujya hasuzumwa byimbitse imibereho, ubuzima n'imyitwarire y'ugiye kugura imbunda, background check. Nyamara ahubwo abashyigikiye imbunda bo barasa nabungutse, kuko muri leta 30 amategeko yahise yemeza ko amashuri y'abana agomba gushyirwaho abarinzi bafite imbunda. Amagana y'ibigo by'amashuri yahise asamira mu kirere ubu buryo. Harold Independent School muri Texas
niryo shuri ryafunguye inzira kuri iyi ngingo. Muri iri shuri buri mukozi wese n'umwarimu aba afite imbunda nka kimwe mu bikoresho nkenerwa mu kazi. Iruhande rw'ibitabo bya mwarimu haba hari na pistole cyangwa se akaba yifite ku mukandara. Abarimu n'abayobozi b'iki kigo biyise abarinzi. Aha directeur w'ishuri Bwana David Twig yabwiraga ababyeyi b'abana biga mu ishuri rye inshingano ze zibanze nk'umuyobozi w'ikigo. Si vos enfants étaient inscrits dans cette école, mon travail consisterait à vous téléphoner et à vous dire aujourd'hui un forcené a pénétré dans l'établissement. Niba abana bawe biga muri iri shuri, akazi kanjye ni ukuguhamagara kuri telefone nkakubwira nti uyu munsi hari umugizi wa nabi winjiye mu kigo, uwo muntu yapfuye, umwana wawe araza gutaha amahoro. Ibyo nibyo bifite akamaro. Hari abatekereza ko izi mbunda zose mu ishuri zihungabanya abana. Gusa ugomba kumenya ko niba nahungabana bazahungabana gake ugereranyije n'abana bahora barasubwa mu mashuri nta muntu n'umwe batabaye. Nobody was there to help them. He'll outshoot me. Look at that. Woo! Hano guhabwa akazi ko kwigisha imibare ntabwo ubanza kugaragaza ko uzi imibare cyane, ahubwo ubanza kugaragaza ko uzi gukora mu mbarutso ntuhushe kandi ugakurikira umwanzi aho agiye kurusha kujya kwihisha munsi y'ameza. Abarimu hano bahabwa imyitozo ihoraho yo kurasa. Harold Independent School izwiho ubwirinzi muri Texas yose ku buryo abayobozi b'ishuri bemeza ko iyo Adam Lanza warashe abana muri Sandy Hook abigerageza muri Harold Independent School aba yararashwe atararasa n'isasu na rimwe. Mais de toute façon, il ne serait pas venu parce qu'il aurait su qu'on lui aurait. Uko bimeze kose nta rwo yari kwirirwa aza kuko yari kubazi neza ko tutamwemerera kurasa na rimwe. Njyewe ntekereza ko igice kimwe cy'ubwonko bw'abantu nka bariya kibizeza ko bari hejuru yacu bifata nk'Imana. Igitekerezo cyo gufata icyemezo ku gupfa no kubaho kw'abandi ni ibyishimo kuri bo, ariko nta mahirwe baba bafite yo kugaragaza amarangamutima nk'ayo iyo hari umuntu witeguye kubasubiza. Mais ils n'ont aucune chance de pouvoir éprouver ce genre de sentiment si quelqu'un riposte. Amagambo nk'aya niyo atiza ingufu bamwe mu banyamerika baharanira uburenganzira bwo gutunga imbunda kuri bose. Ku nganda z'imbunda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igitero cya Newtown cyahagurukije isi yose cyabaye icyago cyabyaye umusaruro. Ku ruhande rumwe ni isura mbi ku mazina y'imbunda zabo, ariko ku rundi byabafashije gucuruza. Nyuma y'uko Barack Obama asabye ko imbunda zikurwaho ku basivile, amaduka y'imbunda yacuruje ubutaruhuka. Abantu bakekaga ko gutunga imbunda bigiye guhagarikwa maze bazigura ku bwinshi kugira ngo icyo cyemezo kizafatwe byibuze buri muntu hariyo yamaze kugura. Wall Street, imigabane y'abacuruzi b'imbunda yaratumbagiye. Nk'inyungu z'uruganda rwa Smith & Wesson zazamutseho 80%. Ikigo cyitwa Cerberus Capital Management ni kimwe mu bigo 20 by'ishoramari bikomeye mu isi. Iki kigo gifite andi masosiyete menshi yiganjemo acuruza imbunda. Amasosiyete menshi muri iki kigo nayo afitwe n'itsinda ryitwa Freedom Group. Muri Freedom Group harimo Bushmaster yakoze imbunda yifashishijwe na Adam Lanza mu kurasa abana i Sandy Hook, Bushmaster XM15. Nyuma y'amezi 9 Adam Lanza agabye igitero, Cerberus Capital Management yinjije miliyoni 89 z'amadolari avuye mu bucuruzi bw'imbunda. Ikivugo cy'iki kigo ni ntabwo ari imbunda zica ahubwo abantu nibo bica, nkaho imbunda zirashisha. Nyuma y'igitero cya Sandy Hook aho Adam Lanza yarashe abana b'abanyeshuri akoresheje imbunda yakozwe na Bushmaster, Leta ya New York yahise ihagarika icuruzwa ry'imbunda za Bushmaster XM15 yakoreshejwe mu kurasa abana i Sandy Hook. Abakozi mu ruganda rwa Bushmaster bakoraga mwene izi mbunda ibi babifashe nk'ubuhemu bw'abategetsi bwo gushaka kubakura ku kazi. Kuri bo igitero cya Sandy Hook cyabagizeho ingaruka ikomeye, atari yo kubura abantu ahubwo niyo kubura akazi n'imbunda yari batunze. Les hommes politiques nous rebattent les oreilles avec les événements de Sandy Hook. Abanyapolitiki bahora batumena amatwi batubwira igitero cya Sandy Hook n'abana 20 bishwe. Ibitero byo kwa 11 Nzeri byinshi ibihumbi by'abantu kandi nta munyapolitike n'umwe wigeze ahaguruka ngo avuge ngo nibahagarike ikoreshwa ry'indege. Abicanyi bakoresha ibyo bafite byose. Bashobora kugongesha imodoka inyubako, bashobora gutwika amazu n'ibindi. I Sandy Hook ho bakoresheje imbunda. Je trouve qu'ils se sont servis d'une arme à feu. Kuri bo gushyira imbunda mu mpamvu z'ubwicanyi n'urwitwazo rwo guhombya abantu no gutora amategeko bashaka, kuko abantu bose bicana mu isi ntabwo bakoresha imbunda. Abanyamerika b'abazungu bakavukire muri Amerika bemeza ko guverinoma niramuka ikuyeho gutunga imbunda izaba itangaje intambara ku baturage.
Izi ni impaka zimaze igihe muri Amerika, ariko kuva hatorwa umuperezida w'umwirabura ndetse abaturage baturuka muri Amerika y'Amajyepfo bakiyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwoba bwo kuzakuraho uburenganzira bwo gutunga imbunda bwarazamutse mu banyamerika bakomoka ku basaza barwaniye ubwigenge bwa Amerika, abanyamerika b'abazungu. Muri Connecticut ho mu 2013 abaturage bamaze igihe mu mihanda bamagana igitekerezo cyo gukuraho imbunda ku baturage. Kuri bo Barack Obama ni ikibi ku banyamerika b'ukuri bakavukire. Richard Feldman ni umurwanashyaka utarahwemye kwerekana ko buri munyamerika akwiye gutunga imbunda. Yakoze imyaka myinshi muri NRA. I think if you want to understand why the issue La polémique sur les armes à feu aux États-Unis est révélatrice d'un uguterana amagambo ku birebana n'imbunda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushingiye ku kutagirirana icyizere. Igihe muri leta zimwe bashyizeho amategeko avuga ngo nutitandukanya n'imbunda yawe utigeze ukoresha nabi kandi utunze mu buryo bwemewe n'amategeko kuva mu myaka 30 tuzayikwambura ku ngufu. Kuri icyo gihe abantu bazambona natukuye kubera umujinya. Kubera iki nagirira icyizere leta itamfitiye icyizere ngo ndeke ntunge imbunda? Pourquoi ferais-je confiance à un gouvernement qui ne me fait pas confiance pour porter une arme? N'abaturage mu mihanda ya Hartford muri Connecticut bati live free or die, baho mu bwigenge cyangwa upfe. Bari bafite ibyapa biriho amafoto ya Barack Obama yanditseho ngo get your agenda off my rights, vana gahunda zawe mu burenganzira bwanjye. Ku banyamerika b'abazungu bakavukire Obama ntabwo ari uwabo, ibyo akora byose ni ukubambura uburenganzira barazwe n'ababyeyi babo barwaniye igihugu bakakigira igihangange mu isi. Kubera iyi mpamvu Barack Obama kijya ku butegetsi abazungu baguze imbunda ari benshi kuko bumvaga ko byanze bikunze hazabaho kutumvikana n'abirabura. Kuri benshi Barack Obama niwe watumye icuruzwa ry'imbunda mu baturage rizamuka muri Amerika kugeza ubwo mu maduka amwe n'amwe acuruza imbunda bamanitsemo amafoto ya Barack Obama yanditseho ko ari we mucuruzi mwiza w'imbunda w'umwaka, Firearms Salesman of the Year. Kuri bo Barack Obama niwe wacuruje imbunda nyinshi mu baturage. Ku butegetsi bwa Obama ubwicanyi hagati y'abaturage bwikubye hafi gatatu. Ku mpuzandengo buri byumweru bitatu hari ahantu muri Amerika haba ubwicanyi bugambiriye abantu barenze umwe. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2016 Barack Obama ibi byaramurenze, maze imbere y'amakamera y'isi yose asuka amarira. Our unalienable right to life and liberty and the pursuit of happiness, those rights were uburenganzira ntashidikanywaho bw'ubuzima bufite ubwigenge n'ibyishimo bwambuwe abana bo mu mashuri yisumbuye muri Santa Barbara no muri Columbine n'abana bo mu mashuri abanza muri Newtown. Abana bo mu mashuri abanza, ibi ni ibintu byabaye ku miryango itarigeze itekereza na rimwe ko abana bayo bazicwa n'amasasu. Buri munsi ntekereza kuri bariya abana bikanshengura. Every time I think about those kids, it gets me mad. Uku gushengurwa kwamugaragaraga ku matama kuko nubwo bitumvikana mwijwe ariko amarira yamutembaga ku matama. Kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemerera abaturage bazo gutunga imbunda byatumye inganda zikora imbunda atari zo muri Amerika gusa ahubwo nizo mu isi yose zibona isoko muri Amerika kuko zihafite abasivile benshi bakeneye imbunda. Inganda zikomeye mu Burayi nka Glock ikora za pistolet yo muri Autriche, Ecloricol cyangwa se Sixer zo mu Budage, bose bagiye bashinga amashami muri Amerika aho bafite abaguzi batabarika. Imbunda zabo abanyamerika barazikunda bihebuje. Hari leta zimwe zifite amategeko akomeye cyane ku gutunga imbunda ku buryo abaturage baho batazitunza ari benshi nka Michigan, Illinois na Georgia. Naho muri Florida kwitegeko ribuza abaganga kubwira abaturage ububi bw'imbunda igihe ayo makuru atari ngombwa mu birebana n'ubuvuzi. Ibice bimwe by'uburengerazuba bwa Amerika byatangiye gusubira inyuma mu gukaza amategeko abuza abaturage gutunga imbunda. Kuva mu 2005 mu bice byinshi by'uburengerazuba bafite itegeko bise Stand Your Ground cyangwa se rengera ubutaka bwawe, ryemerera abaturage kurasa bakica umuntu wese ubanduranijeho. Ni itegeko bahimbye Loi du tir d'abord et discute après. Banzura se ubundi baze nyuma. I Sanford muri Florida, George Zimmerman umukorerabushake warindaga umutekano mu gace k'iwabo mu 2013 yirukankanye umwana w'umusore utari ufite imbunda witwa Trayvon Martin, aramuhagarika amurasa amasasa arapfa ngo kuko yari yaketse ko ari umujura. Zimmerman
yagizwe umwere hagendewe ku itegeko rya tire d'abord et discute après. Iri ni itegeko ryashyiririshijweho n'inganda zikora imbunda ndetse n'abashyigikiye ko abanyamerika batunga imbunda. Kubera amafaranga yabo bakoresheje abadepute bashyiraho itegeko muri leta zo mu burengerazuba. Ntabwo ari iri tegeko ryonyine abanyenganda z'imbunda batoresheje, kuko nko muri Iowa ho n'abatabona bafite uburenganzira bwo gutembera n'imbunda ku mukandara cyangwa se mu mufuko. Michael Barber n'umwe muri bo aba mu gace ka Des Moines muri Iowa hamwe n'umugore we n'imbwa ye imuyobora kuko atabona kuva yavuka, ndetse na pistole ye ya Ruger SR-22. Yemeza ko iri tegeko rigaragaza ko abantu bareshya muri Iowa. Somebody comes into my house. Si quelqu'un pénètre dans ma maison pour me cambrioler. Hagize umuntu winjira mu nzu yanjye aje kunyiba cyangwa aje guhohotera umugore wanjye, hari igihe haba hari amahirwe ko naba ndi hafi. Icyo gihe nakumva imyenda yivuga cyangwa urusaku rw'ibirenge bye maze nkamenya aho aherereye. Icyo gihe nahita nkemura ikibazo mu buryo bwanjye. Avec exactitude, grâce aux différents bruits qu'il fera. Et si besoin, je réglerai le problème à ma manière. Abaharanira ko abanyamerika batunga imbunda bahamagarira abantu bose gutunga imbunda hatarebwa imyaka bafite cyangwa igitsina cyabo cyangwa se ubumuga bafite. Ni umuco wabo kumvisha buri wese ko akeneye imbunda kandi ko agomba kuyikunda. Uyu munsi inganda zicuruza imbunda n'amashyirahamwe y'abaharanira itungwa ryazo mu banyamerika bashishikariye cyane gushaka isoko mu bana n'abagore, bitewe n'uko abanyamerika bakavukire bafite ibikingi bagomba kurindisha intwaro, bose barashaje, bityo imbunda imwe mu muryango ntabwo igifite agaciro kanini, ahubwo umuntu akwiye kwitungiriye ku giti cye. Uyu munsi abarashi bashya bagambiriwe n'abana n'abagore, ariyo mpamvu uyu munsi inganda zikora utubunda dusa neza cyane dufite amabara akundwa n'abagore nk'iroze, ku buryo imbunda ibigaragara neza utayikekeraho gusohora ibintu byica. Uyu munsi club de tir cyangwa se amahuriro y'abagore bahura bakigira hamwe kurasa banungurana ibitekerezo ku mumaro w'icyo gikorwa hamaze kuba menshi muri Amerika yose, hagaterwa inkunga n'inganda z'imbunda n'abashyigikiye ihame ry'imbunda mu banyamerika. Mu myaka 10 ishize abagore batunze imbunda muri Amerika biyongereho 77%. Uyu munsi imbunda imwe muri enye zigurishwa igurwa n'umugore cyangwa umukobwa. Nahansoreje iki kiganiro mbashimira kuba twakibanyemo, nkanashimira Airtel. Ingingo cyangwa inyunganizi mu kiganiro sobanukirwa wayinyuza kuri page ya Facebook Red Blue JD.